tukazamu na program y'amagara ashye twine abakazire health products no bakutwisitiyaho program eji konke kibuze cyakurataho nagira ngo ndikasi kuruga kazo kunjizirenda natandika kushesha enkarere kunuka kase webare mnonga ekine kibuzo kiri very important waheza kureba ngo oyinenda ukatandika kugira mu buzubu omukushesha kwawe ejo na sayine taranunji either nova oyine kitweta urinary tract infection UTI nimbi omureri yeberi intwenda nobasa kugira uzinga wotarahukiri ninga nobasa kuboine muka infection akandi now ekikuretere enda nenu enkarne nuka no kugira ngo ubundi enkare emwe ne marubwire takashohwiri ninga harimo ubukoko bwonko buriyo no bugira buta no jijiretera yanuka now ntuje tugakata kubuza ko kushesha agiramo kushasha enkar ko kushesha sigarayo ariho kushesha ukagenda ukashesha ukahura ngo waheza ucuba wimuka waza kukahari ukagaruka ukenda kushesha ukagarakayo ukashesha mbono ukashangana hinenkarere kusigarayo umukushesha kwawe ningashi arhabamwe kushangana asheshe mirundi myinji nkanye ciro wambuzo tubishinchiro ko oyimke mirundi enga yatetana royale nerge mirundi myinji haza kuye kutamuna no kunuka cyo isangu kafe ejenkare bajeberi kandi nangwa umucara weno inenda buri yazante nento mbunu cyo nikwe cyakobera kirinke cyarajura bamujebere nkari buri kuzante nento konka bweno mwe no shanga ayitukorrante nento zitu ubundi kwakuba hari akasente rakaba kinji kwakuba hari hawsha ubundo shanga ubuherezo mu nko ubwo tuba kubuhereza konka kuyakubire antenento shikire hati ibiragiro bya Uganda nibigira ngo umucara kwa razante nento 1 babanze bamucebere nkari 2 bamucebere nasire buri antenento rero antenento yo kubanza iyo nebinje bakucebere hakano batubanza tumanya blood group yawe ejo naye inebizo byayo kushango ine ndijo no mushija ine ndijo ninga kutukushanga iyo ine arhezumwe norabenje baba resus positive yo aba negative ubundi twera charram then twine ntukucebera nebinyoro syphilis tikuma kwa nko kuyoto muri akore konko mu rujungu syphilis tugaraka tucebera nenkar na sirime by'ebintu then tucebera no gwinji bwashagama yawe ibyo ne byantenento yo kubanza immediately umukazi wamkwata to mu ngaro yijo mu irwara arakucebezo gwo kubanza ubine myeze ngai rero nkabura kuzayo bashobora kwambamba cebere nkari mwene kathe mwene kubareba batakajebire nkari hati mbwenu yanucire ugendo cebeza hazo bumwe abantu babine mutwaye infections haza kigirenda hatubana ubwo twajata twayereka mbona utakajuru tkungashe utenda niye biresire no basa kubana ko kabe karimo however nawagirenda hino ku immunity yawe iri kuhindukamo kandi hinena na environment yawe ko mucyara iri kuhindukamo habo kuba ko kugirenda orhago ruino kuri kuhinduramo rukaruraxingamo kusinga ko bo birotinenda habo kuba ndurta kwenda rashoze buridakika abo kuba kuri kuba nurwimatenkara gweshohore rugira ka effectari nyinenda so narwe nururaxingamu ubundi na myarre cyendera so oshanga umwe enkari yamara yakire ubukoko bwakura yijane nuka ninga yareta mu akanda ka infection so kase ejenkari nayo kucebera kine bintu byona bitakabire Dr. Webare Mnonga webare niyo kusima program nebya magara kandi ebi Dr. Justus yanatwegesa nuko mwabireba nimpamyango hine cyango kimwayega konga kandi twaza kake ahari early childhood development ntwenda kureba ahabana okumera mino okoshemere gareberera gagamezire okosheme garinda gari amayonjo okosheme kubegesa nawo bonka kugarinda gakaguma gari amayonjo omwana nabanza kumera mino aga milk teeth aha mwaka gumwe kandi aha myaka mukaga gejaga kuka hamera gandi aga permanent okuyonja kanwa ko mwana nicyo mugasho mnonga nikirinda mino je obutajunda kurwara nari kugira ibirondo mu kanwa
omwana muto oshemerere kumwozya mu kanwa kandi yagenda nakura n'omugorora ka brush akakye ak'abaana kandi omwegyesa okweyonja. Ebintu bimwe byakubasa kushisha amaino g'omwana kandi bikabe byakabi aha magara ninka okufutana ice tiyakubeire n'enshonga konka kandi abo obufukirizi bwingi kubura kutaha omuri ino buretera teeth sensitivity narisha amaino kutiina ebyokurya nangwa basa n'okwihamu okushasha amaino kandi nabo abo kugira ngu ice nebegumire ebasa kuretera erino ryahendeka. Hariho emizaano ey'abaana eyakubasa kusyaho amaino gaabo omukabi, abaana kugojegyera n'ecupa z'amata omu kanwa nakyo nikyakabi aha amaino gaabo. Okunena amaino eky'abaana nibakira kukikora baba baine ekiniga nari baba babyami konka bakugunuboreka ngu amaino nigaguma nigaterebuka ekirikwija kikarugamu akabi. Ebyokurya ebirimu shukaari nyingi nka sweets, biscuits, soda nabyo tubirungi aha amaino g'omwana yaheza kubirya nikirungi omwana kweza akanwa. Okuruma obucumu n'ebintu ebindi ekaramu tubirungi aha amaino g'omwana. Muja kutwikiriza tubasiburira aha programu y'amagara niko yahendereti nimpamya ngu omuri byona haine kiwayega konka twegeiteho otubuze ekibuzo ekirikwata aha magara gawe. Zo musimu yawe zo messages handika ekigambo by'amagara sigaho omwanya atari ekibuzo kyawe n'emyaka yawe naho orikuruga otusindikire ahari 8338 narishi zaha Facebook page yitu TV West Nehinda banzo gikunde narishi like it then noza kureba hansi ya hashtag y'amagara obe nho watutera comment yawe narishi ekibuzo cyawe ubuze ibintu bireba kandi ntuje kubagarukamo konka tukabura ngu hikiro mushaho otende kirwe okuherere akukebere kandi akoragurire wano huruta rwehurira je mu magara. Program y'amagara yabane kukiwa haba kazire health products kandi wabanoenda kugurura mbwingi wanoenda byo kunywa byabo wanoenda kushubura nabasa kubashyikirira aha factory yabo aha rugutora za kabare aha mukodo gwa buryo waborhehi kwikomorti nabandi Gloria Kanyonyozi kandi twatayise Dr. Justice Ampeire kurga hari nyina nabinani nkora nabo emi mchunguzi Dan Muhwezi tureba no guno Murundi ntanga barindi. Ebyamagara byabanebe ku kibuho Kazire Harris Products Limited. Nibakwishaho Kazire Lemon Green Tea Drink. Nibakurana Kazire Orange Tea Drink. Beine na Vit Fruit Drink. Nyo ebyaba Kazire oshemeza amagara gawe.